Aboliasho nuka Eastern Region Volleyball League kesi aponi itege arai okarlu atubur erasi atomona kanya uni olapalo tomontare ido nesi tolo sete kelabun ikanyangon kotoma okidena ko Uganda. Defense! Ram! Blocks! What is up? Block! Apollo Cholong, Eastern Region Volleyball Association, Vincent Ingurat, Ngesi Ejai Amunebe, Kotoma Angeta Kinetena Aboliasho Kangun, Kidena ko Uganda, Nezebuni Ai Tolomun, Ikilabuni Yare, Kanu Ai Kekin Adoptit Naka Seri B. Jana peta no kesa Abolobolo, Tomo Seri, the Baka Seri C. The only telecarta and Kunyakinta Adoptit Nebaka Seri B, Apollo Kabwek region. Ikilabunun, Louis Moriarto, Painters, Volleyball Club, Kachumbala Volleyball Club, Kumi Northern Division Volleyball Club, Soroti Elites, Nauyo, Amen, Ngora Fighters, Kedakapir Volleyball Club, Nesi Arai Aloskinet, Kano Aire Reuna, Ekilabulo Eponio, Kekin Abolia Adoptit Naga Seri B, Teso Kwape Region, Nesi Tolomunenei, Abolia Kale Joka, Kotoma Abolia Naka Volleyball. Yatakit Ingurat, Lip, Rojo Kotao, Alomun, Kosodete Gang, Aboliashonuka Volleyball, Kokidena ko Uganda. Kota Tamarube, Koto Asialamekin, clubs, Kede managers of the gang to the clubs, do what I around it. Tungali Pubo Kwaya, put a gang at a game of volleyball automateso. Nara, John Nepeka talent. Sapo Wakulu Pupido, just get a reguna, a Jawka Ojas, but night to tour Europa. Kesi Enangio Emopiira volleyball. Kota around corporate companies, popote gangata game local volleyball. Aboliasho kata nu raibol na reng noto region. Nara aboliasho kata nu. Nara inetoni ai training au ni duwe didik. Nara ikwa na ichiaso mami peru abolia. Mama pake buna chama kinsa abolia. Dunia do national team. Ponye itamikiti. Ai bwank na aboliasho kata nu teteresi pedora training au ni duwe didik. Idwe kera pesu sap. Kere mujas kesda nara imani kote talent wana onyane to mariwo. Gabriel Esikukuku Municipality.